Mushana Production. Watera umukazi text wareba watera umukazi umengo bakusiba bakwita Musari Christ Church tinkatire kuza Musari Christ Church kuza sitatera umukazi Musari Christ Church Musari Christ Church nyote nkasa kutira kura kira kuza Musari Christ Church Kanyantabe yantera Kanyantabe yantera chaimani yampinga ho Bruno bushaza yakutira ki ibutukura we no kuyanchwanyagura yakutira ki Shohora Kanjende mureta Wara wangu raha kugaza Kanyantabe chamani mwenu ikintu kushaka ukurgahi kuzazanje suyi chamani ngugwariyo twahirwa twamushangayo yes ubana rugo mu mbaga mureba tirene syuti ubwari yatchaho ubwariyo chamani ntakweshengereza ukurgaho kurahanshonga zanje ikashadi kugaruka ibyanje bitahwire twashireyo watakutani ko urugamba kugaruka ibyanje bitahwire chamani katugende Hazube ni wanyebembera manya kati yo chamani ije hazuginde fora Mwami Kanyantabe wasibuta Mwami Kanyantabe ni kwakura ugaruka hunama Chairman LC1 nawe nakwakura no gumana ogunami Chairman LC1 Obururu bunatungire 200 ni wabumbire abo kujya ngo kusino no ryasi Kanyantabe dore kumanya byokozire ana no gumumpunami bitu wabo ni kwakura gumahunami ya mutika mugwatu mutware kandi ni chamani haba uchi
Chamani habonye. Umushayi yarema ukwata umutekano guhata umutwara. Kandi unoza kumwishengereza. Chama. Ashutonde takanyantabe. Kana mwiro. Chama no boreke. Ashikugenda mbishurike. Yukana ni njamu kanyantabe. Chama no boreke. Jure? Unani nyetaka nyantabe. Kana mwiro. Tinyira baza kushoberwa. Hatshubazana kazana. Nibaza. Numangu kanyanta bashamirire kuba ryo muntu. Nuko rarimo obuhaza by'umuhoro. Ashobaza by'umuhoro mwene hatubireke ishonga tuzireke. Chamani. Unkashati cyamani twakurasa buki Mbushati ya nkoko wabireba nunda ngo tukurase buki kandi atura cyamani hatuwabuzanyo kandi shana ecyakurataho shana kwereze baruha uyongere yahiguru iburi kukumpereze bariho jimpereze nyo yongere ako bati nyine cyo kora mushaki musigaze wasibotaje abanyoti nyine bigambo nyine bigambo nenshi wabota kali no manya ekikanyanta bayankora yantera yankora kubiti nyine bigambo ati kanyantabe mubanza mureki yankora kumango yantera imno jangu ninkubere wona shika yakubambura ngo gushuwa koraki kanyantabe ni bakorati wona shika yakubambura hashika kanyantabe kayaza kubicuza umunanka musereje cyamani ninjano bireba ntwire ni kugambara ngune byanje kasimati ogusiya kuterereki ati inshangana nda kurwana no mukazi we mujyanto tatero mukazi no musinga machi amani ati ko mujyango utatero mukazi no musinga amani ekiniga cha mukazi ninyo yajeje niwe yakiteka cyamani nyombire ni kugambira uri kubyete byanje ati ninjano umureba ninjano umureba mbwene musigazi ati kinani ngamba kanyantabe tariyo mbwene hati uroko garukeyo utaye ninza kuja kukweta rero nzo mushonga zanyu abwo kutegwa kunategwa njende aza chairman ko no mangu bakwire kituga nyowe nintegwa ko ekiro wakanyantara musigazi kanyanta betariyo niyo twanturuga nani njango ohurikiriza bigambo bya chairman tuje tushitamo mushonga tuzimari bantera nintegwa kwikayo kanjende aza chairman ko no manyangu babahire bituga nibyo muri kusubana murya nyowe kanyeyikireyo owakanyantabe kaza kali noja unatari nyowe mushaya twani tuza kwetera konka nintegwa kwikayo kare ibyo ne byawe nyona akora gwanje gwa cyamano gwa wagumara naguma Kanyantabe sebo Kanyantabe icyo kugira ngo twarwana ninga sho wantera oije tubimare ntakagira police kandi wayanga ninza police icyo kugira ngo wahabache mane bitugo oije tubimarire hano wawura sebo takagira ngo ukora wahaba bache mane bituga na police no gikira ati watakanda kushora kubimara ntewe kuza police Kanyantabe Kanyantabe sebo
n'abantu abatari aza ni uwo ryo mu ifimbiro nabwo rugeyo uje tutise tubimarira aha nk'abantu shaho nawe katari Kanyantabe ha shika nindeba n'ibyo kurya kababisigwa mu compound nashiwa shana bari Kanyantabe yari mushange ninjya n'ubundabe nishasho mu kifu andi we impanesha nashanjigwe nayo bona ayayi mushayo tachi yaho kitakurecho kigare kitakurecho Asibota. Asibaje. Uimana. Banza ije ture. Nshima wari izoba kamwaturayo. Twacererwa mu class. Mwacererwa mu class manyamwana mu kikorage. Kuko nambuza nkoha. Niwe mama niwe tata. Niwe ko shasho ya school fees zanje. Niwe ticha wanje. Nambuza nkoha. Hata Uimana. Manya ngo ndi mukuru wawe. Wahurira mu kazi? Kompurire? Nobo ruhuriro oyineke rukwenda kubuza. Nkeki wakubire no yenda ngo obuze nyoko ahatari. Ninye mukuru wawe. Woshemerire kuba no buza. Kandi tinkwenda ngo nyenshakare koragire cyakushobera uguma hunana. Nakumara ubwoba kurugeri izuba. Igwe ko rutunge cyakushobera. Ijoro nyebuzeho. Umbuze niwe mukuru wawe. Ahurire. Kirasege yorumu. Nanye n'ubunde niyo nakomiremo. Konka nkagira batamu. Ninyijuka izoba rumwe ma wita kiruhu. Ngarga hishomero. Kikererezi. Nsibire umicakaro n'umushijo wantuwe kirenda yakamariza. Kuyamburize ngo norugahe. Nkamugaruka munkebye biwangarukamo. Ma wakangira torya cyefuza. Kandi no buri hati ni cyefuza. Bweno w'Imana tinkwenda ngo byampikireho niwe bikushikaho. Wampurira bitu Sister Sasire. Ninyetenga ngo niwe nyincakare nkurebe waherize kushoma uyino murumo. Ahabo kuba kushoma niko kuri kubasa kukugira mu gasho nyincakare. Toyinesho
toyine nyuko ekiri kumanyisa ngo umutima gwawe wagutaha kushoma ebyo ushomire nyenshakare nibyo birukwija kukugirira umugasho bikakuteraho nyensya enungi hate ngambira mwana we tinshomire niwe wabura kushoma toyine bazire bawe nyenshakare wabahota w'Imana umutima gutaha kushoma mwana we yeshahe ginyefuza kurunama nyire nkashoma hati wowe inakagisha ko kushoma okinoro kukuherera kushoma ubwo mugisha gukoze sejo shome uhurire babare kumpavura umwerere wanjye nyogwento yakutsigaye yishomero hunka niwe waturayo kusibiruta hashirizo bakamwakerwa yo mununganimo kora test mwana mukora test mbona hatuzona waziheza konka ije kibuzo what is the importance of a father ngwenki what is the importance of a father importance of a father mbwene umwana we nkugire ngo mugashogwasho nuguha nkahati nkugambire ngo mugashogwasho nuguha kanta kugureba kanta kureba mugashogo guyangasire kwihani kuzara kwihano otandika kushoma kana kimanya ngo nushoma kanta karebire nangwa nakatabo ngo nakakwereza hati nye nkugambire ngo mugashogwasho nuguha mbona hate icyo kibuzo tuwa kigarukamo hati kubari babagarukire kukikubuza ejo bagire ngo importance of a father is the head of a family is the head of a what family wachikwatecyo nubaratine byarukwedinga abo kubanyeti nkubireba konkecyo kitakutiniza mwana wanjye ndiho ndi nyoko shahatari nduho niza kukwera noza kushoma primary noza kushoma secondary noza kushikana ha university tine kirinde makukorera nyowe ohurire nobori banogetenga ki ndyakikwhereza nubukiba nicetenge so kuza kwingira mizi niza kugihingira noza kushoma uhurire ndyakushomesa ushome university oshikeyo ecyo rukwenda cyono ryakitunga nchikwereze kirigiro mikono yanjye nyowe nyoko ohurire shahatari nyowe nduho mbaza kubuza importance of a father nduho nyowe nkanyoko niza kukushomesa ohurire mwana wanjye yego mama nimuko gendo oyihemo uniform ejo gihereze uw'Imana Jozie oje tuzo musiri uw'Imana umwana ogo mwogeze uniform ejo obe niwe wateka cyakiro tukatuzo musiri mbuzo mugasho gwa father Amariza. Tá com xande aí um musiri. Azonde aterora kwansi rwanje. Onshanje yo rahuka.
Omwana w'omushiki kirabo, omwana w'omushiki kirabo, omwana w'omushiki kirabo, omwana w'omushiki kirabo. Nateka ebyokurya nkanye omwana w'omushiki, nataha amaizi nayonjeka, nashemererwa ayakira abagyenyi nkanye omwana w'omushiki, ayakira abagyenyi nkanye omwana w'omushiki.